Krupniković, kao da se vrati u formu. Ulazi Sakić u 16-terac. Fauliran je i da li će to biti 11-terac? Da. I žuti karton. Odmah žuti karton Đuriću. Nebojša Krupniković. On i Nikola Damjanac sami u 16-tercu. 1-0 za Crvenu Zvezdu. Ovoj utakmici, evo kako objavi sada spiker, prisustvuje mnogo fudbalskih stručnjaka. Ponovo je Milojević za trenutak zaustavio loptu, ali 1-1. 1-1. Rekao sam već, svako zlo ima i svoje dobro. Dobit će Pažin žuti karton sigurno zbog ovoga. Ali da se Bolić nije povredio na početku utakmice, ni Pažin ne bi bio u situaciji. Ponovljena slika. Drugi put iz drugog ugla, najpre levom nogom, onda je Milojević za kratko samo odbio loptu. Usamljeni Kristof. Dobra lopta prema Ćiriću. Ćirić i Radmanović. Odlično je uposlio Ćirić. Velika šansa i 2-1 za Partizan. Albert Nađ. Sada i on svlači dres. Od 1-0 za Crvenu Zvezdu. Samo 10 minuta. 2 pogotka Partizana. I vođstvo crno-belih 2:1. Pogledajmo još jednom. Duel Radmanovića i Ćirića. Pogledajte šta je Ćirić uradio. Rekao sam već, toliko mu malo vremena treba, toliko malo prostora da bi se on saigraču ili sebi stvorio priliku. Okrenuo je kao na poludinarcu dvojicu fudbalera Crvene Zvezde. Čakar, kratak zalet. 3-1. 3-1, Damir Čakar. Vidjet ćemo to još jednom. Krenuo je Milojević na pravu stranu. Fini, plasiran udarac Damira Čakara. Krenuo je Milojević na pravu stranu. Međutim, lopta je pogodila, čini mi se Marinovića. Promenila pravac. Iznenadila kapitena Crvene Zvezde. Evo šanse. 3-2.